سقف غريب علو خبري سقف غريب علو خبري سلام تخطاتلتنا هذا channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم متينا لنا سام وداتا ناي زي مدب مسانا خصون بخبرنا قدمكم كم وتروا اقداس تحسو سلازلنا مجمريا زحلفة 14 ساعات كمينيرن كنركن فتنينا let's start. The deal. President Trump is now lashing out at Iran. In a Truth Social post that appeared just a few moments ago, he called Tehran, and I'm quoting him now, dishonorable for what he's calling inaccurate descriptions of a proposed agreement. He also said they better get their act together and they better do so fast. Let's go to CNN's Kristen Holmes over at the White House. Kristen, what else is the president saying this morning? It's all very dramatic. مجمريا حدا جزيه كم زينا هنقرب كلنا بجكنا دونالد ترامب كال زينا يلندي بفلاي بريكنج نيوز بجكاتنا دونالد ترامب سي كال يلندي إلكم كتحطوا تدخليهم أقولهم دما كم زي ما دايلنا دونالد ترامب زينا ترينا متسقين خصم معكم يخلي but the problem is تكون نتنا لومي دونالد ترامب is the news دونالد ترامب يوت زينا سلامتكم مخين داريل كبريزنت أمريكا سلزقون ترايكون ترى عبيت كوينات أو عب كوينات هي سلزلو أتو كوينات نابنت راشان يوكرين كحرم غلو بريك نيوز هيكونيو وي راشا كج دبدام تكايدا ويوكرين قال نحت دنين ترار ما زلوا نا إيران أمريكان كوينات قلنا نفس وقت في زملكتهم كوينات يغين سلمتاي وش ما تحرم مستعصي سلزلو نفس وقت في حلفات مع التدمع لنفس وقت في قرب على مزلة يتنكفالو سلزي الزينا دونالد ترامب إيران أكايدا نخلت يوم ديكونا نفس وقت في حجر بيرترا زلو تتنكفا مالا إثيوبيا ويتبلو مالا كينيا أمريكا قيد لاتين أمريكا قيد أوروبا بعبيو زغل شجر ناي نداد ناجيت فيلم مسي زلو كابيو سلازي اتكونتات نخل زتنكفيو إزي سلازقونا دماي دونالد ترامب أما عالتي I don't know كنت سلسة جزء ويا 4 جزء بريك نيوز بل حرق حنسب قليبل بحرق قليبل التساقم دما أبو يزمر كوست قداي أبي درجة أبو يزمر كوست that's why أبيت زيناتات بزح أقال بيرغبون يمزلو سلمتاي نقول عالم زتنكف أرسل سلزلو مخنا بكينات كملوس يقول يوم سلز بهال زلو دارجع من مليسكا نبحل خلاق تزليو حجي هذا ديل سمع تبت حل بهالله تسمع تبت زلز بهال دما دونالد ترامب كحبوا يفتنا لنتي زرزرات حبريتنا تكون رينا سلام تاي مخانو الزد ما ملكتنا يصبغ نجار يكونن it always أكمل درجات تبتشو تشجري دمت anyway we'll see what happens مجمع يجن أبزن تايتول دونالد ترامب هذا نوع دبدابة صحيفه أو ياز جمرولو تصفى لأن ديل كنجبرينا ويكند كنفرارة من قبل كان يدحريو مسيرانا وين تعمامين كخسر كم زي تخلص جلس أزيو كنت عز تملأ صحف صحيفه الصحف زي نبزو حسبات تصفى زغرت عينيرو وي تصفى قرطو وي من البات مبل 3 شعات زي حسينا له مالتي نقبلو غير وميرو مخنياتو فيك نيوز nothing to do هذا زخون سليو خذ وصح بريطانيا رو كابيران زي حبريتا زد ما بت ميديا أمريكا كزرف سلسلة دونالد ترامب لما كان سرح زي بالميديا مكتال معانو سلزغون سرحو فيك نيوز ميديا زقبرو وزلو إيراناويان دما نتنقر تموت أبنا يحكي كمونو زي كلهم زياتهم كمية ركاها تسرح بسبق أمنات كسرح يدخلني خايب اللي أي تأمان وقيني السمالتي also they are totally rebuffed drone attack كم لما last night again نهنداونا مركبنا هندون هريمون بدرون جيروم يبلالو سون أمريكا هريماتو يزبهل بزخنة ناب إيران كسوقع كم زفتنة they better get their act together and fast President Donald Trump دحري نقراتهم تدعي الريم أبكينات كمل لسينا زمثل زربا التزاريبهم انتهي سلزبوليو كندزي حاف كفيلو CNN because we had gotten a readout of this memorandum of understanding from a diplomat who had been briefed on what was in this document, and some of the key points were this: that it would be a 60-day ceasefire that would include everything, Lebanon included, that the Strait of Hormuz would be opened immediately, and that pre-war levels of هذا كابتن بحال زلو مالتيو انتهي يوم كسمام عنزي MOU ويكا memorandum of understanding سنتاي كل ويو سوسا معالتي مقراص ناي تقصي سوسا معالتي كلتا ورح مالتي تخونه تقصي زيولو أب كل جنبارات زي عقد أستيا أب كل جنبارات مالت أب ليبانوس زيادة ما عقد أست كفالنا زي فيديو إسرائيل ويوم زولو زلو إسرائيل نتنياهو بوليتيكا أدميو تقتيلي دبهال دلو كنرينا مهنياتو إذا قد إزي إسرائيل كي توكس دونالد ترامب غير ويز بال زلو إسرائيل دما they're going to كل زي كلام كجبرية من إذا قد إزي نخفرسو كم تك أنا من فلتهم إسرائيل تقينا مالتي وجي زيا تبغى رخريات نهيله
immediate reopening of Strait of Hormuz ካብቲ ዝተፈራረሙሉ ብቕልጡፍ ብቕፅበት ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክኽፈት US blockade of Iranian ports will be lifted እቲ ኣሜሪካ ጌራቶ ዘላ ዕፅዋ ድማ ክለዓል እዩ ገለ ናይ እገዳ ምልዓል እውን ክግበር እዩ satisfy all US requirements on the nuclear ከምኡ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኒውክለር ኣሜሪካ ትደልዮ ነገራት ድማ ከም ዝትግበር ክኸውን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ okay so far so good it's not ኣነ ካብቲ እዚ ሕጂ ዓበይቲ ነጥብታት ጥራይ ስለ ትርኢ ዘለኻ it's always difficult ነቲ ትኽክለኛ ነጥቢ ክትፈልጦ detail the devil is in the details ይብሉ እቲ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ዝርከብ እዮም ዝብሉ and give their version of the deal which looks significantly different and there are a couple of points in there that are likely to make President Trump angry ሕጂ እቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዘቆጥዖ ድማ ኢራንያን counters of deal ናይ ኢራን ነጥብታት ድማ ዘለዎ በኣታትን ወገን እንታይ ነይሩ would not commit to ceding management of the Strait of Hormuz ሓደ ካብቲ ንዶናልድ ትራምፕ ቆጥዑ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ምቁፅፃር ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከምዘይ ይረክቡ ከምዘይ ሂብዎ ኣብ ኢዶም ክኸውን ከም ዝኾነ ከምኡውን agreement would demand the release of 24 billion of Iran's frozen funds ከምኡ ድማ ኣቐዲምካ 14 ቢልዮን ናይ ኢራን ገንዘብ ኣሜሪካ ሒዛቶ ዘላ ወይ ተዓፅዩ ዘሎ ንኽፍኖ ዝጠልብ ነገር ከም ዘሎ እዚኣቶም ድማ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሮፓጋንዳ ዘፍርስ እዩ ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከም ዝተሰማምዕሉ ዶ እወ ትሕቶ ግን ንሰብ ክሕበር ብምሕባሩ ጥራይ ዘቁጣዕ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቱ ኣቐዲሙ ይሰብሮ ስለ ዘሎ ስለዚ በዚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናበይ ክበፅሕ እዩ ኣብ መንጎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ግድን ይቕረታ ክሕተት ከም ዘለዎ ኣበርትዑ ይዛረብ ከም ዝነበረ ይዝከር ስለዚ እዚ ምስጢር እዚ ብምውፁእ ዶናልድ ትራምፕ ላሽ ኣውት ሕርቃኑ ብትዊተር ስለ ዝገልፅ ኣፈኛ የድልዮ ገለ የድልዮ ኣፈኛ ናቱ እምበር ደስራሕ ከላያ ወላ ጠጠው ኢላ ካብ ስራሕ እውን ኣይፈልጥን ያኔ ንሱን ትዊተርን እዩ ሰብ ዳርጋ ጋዜጠኛታት ኣብታ ትሩ ሶሻል ናትዮም ተገቲሮም ዝውዕሉ ምክንያቱ that's a source of news ምንጭ ናይ ዜና ዝበሃል ካብ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቁጥዐ ካበይ ከም ዝመፀ ኣብዚኦም ዝነግሩ ዘለዉ ኢራን መልሲ ሂቦም ልዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ዝነበሩ ብቐረባ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረቡ ኣካላት እውን ክንርኢና በዚ ምክንያት ክኸውን ከሎ ድማ እቶም ካልኦት ነቲ ኩናት ዝደልይዎ ክደፋፍዎ እዮም ጀሚሮም ናብ ኩናት ክምለሶም ተስፋ ገይሮም ነይሮም before, but the reason we're here now is because the president was willing to use military operations to leverage the Iranians to get serious about a deal. And it appears that has put us on the pathway to signing this framework agreement. Now remember, the framework agreement would likely open up the Straits of Hormuz with Iran not having any control. We would eventually also, over time, release our naval blockade. But then the framework and the agreement, much of the challenges of the nuclear enterprise, removing it. ብሓፈሻ ከም በዓል እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ጀነራል ጃክ ኬይን እዩ ዝበሃል ኩናት ክጅምረሉ ለይትን መዓልትን ዝፅዕር ዝነበረ እዩ አንፎርችነት ላይ ሰለጦን ኣሎ እቲ ኩናት ክግበር ዝኽእል ይመስል የለን ስለዚ ኦልሬዲ ምክንያታት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ፕሬዚደንት ጠውዮም ሓባቢሎም ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን ክመልስዎ ምክንያቱ ብርግፅ እስራኤል ኣይተሓጎሰትን ዘላ በዚ ፕሮሰስ እዚ በዚ ዝግበር ዘሎ መንገዲ እስራኤል ኣይተሓጎሰትን ኣላ እስራኤል ተደይ ተሓጒሳ ድማ you all know እቲ ጉዳይ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ሓጎስ ናይ እስራኤል ዘይምህላው ኣብዚኣቶም ኢኻ ትሪዮ ወላ ብወቅዕ እውን ይዛረበሉን እዮም ዘለዉ ግን the end of the day እስራኤል ከዓገበትሉ እቲ ጉዳይ ክቕፅል ዝኽእል ኣይመስለኒ so they እቲ ካልእ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ናብ ካግ ኣይላንድ መጥቃዕቲ ክገብር ኢዶ ናብ ገለ ከይዱ ዝኾነ ነገር ክፍትን ኢዶ ዝብል ዘረባታት ብብዝሒ ኢና ንሰምዕ ነይርና but fortunately ወይ ከዓ ንፅቡቅ ዕድል ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ዝተገበረ የለን ወይ እውን ዝተወሰነ ነገር የለን let's listen a little bit ገለ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ብኩሉ ፍሮንት ክትሪኦ ከለኻ President Trump claiming some fairly positive rhetoric, there are 4 significant risks to making progress here, not least of which President Trump's threats to seize Cargo Island, which would be a massive escalation. Secondly, the crossing the Strait of Hormuz, reports of 2 drones attacking is clearly a tinderbox. Prime Minister Netanyahu claims that his war with Hezbollah is outside the deal. And finally, is the peace deal actually going to deliver the results that we ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይቲ ካግ ኣይላንድ ዝበሃል ወራር ክግበር ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ ሂብዎ ዝነበረ ድሮ ኣይ ከም ዘይከውን ብዙሓት ኪላታት ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም ግን እንተዋሓደ እዚ ንርኢ ኣለና ካልእ ነተንያሁ ንሱ እቲ ኩናት ምስ ሊባኖስን ገለን ዘለዎ ኣካል ናይዚ ዲል ኣይኮነን ይብል ኣሎ ብግምጣሉ ኢራን እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንስሳ መዓልቲ ኣብ ኩሉ ግንባራት ሊባኖስ ድማ ብሽም ጠቂሶም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሜይቢ ንቃዛ የተዋን ምክንያቱ
هذا زغونة صحف ينبب نيره سلمتاي نقازاب قمزيتهم ما تباهيلهم إيران مساحتته ومالت عقداتنا دروتيو نخلو نجر أمريكا لفرج بلنا نخلو نجر كتجبر كساعتها نجبر الله سلزي تازل لا تناعمي ني ليبانوس تراي كن اتواخيلنا لنا بخندي حيلي لهم سلزي نليبانوس مقراص وسن خجبر يبلالو نتنياهو دما أي تقبلونا لنا زقود دايزي بللو ستراي كونن بعبي وتزجبر زلو اسمم أبوك كم زي أبتو زلو يوم زنقر زلو Netanyahu حقوس كم زي اللي expect. Let's take those in turn. First of all, President Trump's threat to seize Karg Island and other oil infrastructure for Iran. This would mark a major escalation. It would require boots on the ground, and that would be a major risk for US servicemen on the ground in the region, and would also risk extending and prolonging the war significantly. But within hours of issuing that threat, President Trump took it off the table. Why did he issue such a major threat? Where in the past he has used threats to try to coerce Iran into making some sort of compromises, but also sometimes it just expresses the frustration that President Trump has with the process. What is بحفشة انت يوم زبل زلو نزي كاغ ايلاند وريروك حزو كم زخل اب فوكس نيوز كزارب كله زتزاربا بصحفون صحيفون يرو اب تويتناتو ابتناتو بوست واتس انيريو سلازي ብዙሓት ኪላታት ሓቲቶም ክምልሱ ከሎ ግን ዝኾነ ይኹን ናብ ካግ ኣይላንድ ወታደራዊ ስጉምቲ ክገብርኩም ዝኽእሉ ዘረጋግፅ ወይ ዘነፅር ሓበሬታ ከም ዘየለ ስልያዊ ይኹን ካልእ ሓበሬታ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንምንታይ ተጠቂሙ ኢልካ ንምዝራብ ድማ maybe ንኢራናውያን ንምስንባድን ንምፍርራህን ክኸውን ይኽእል እዩ ብግምጣሉ ከም በዓል ፕሮፌሰር መሓመድ ሙራንድ እንታይ ኢሎሞ ንኢራናውያን ሓቀኛ ምስልን ድሌታት ናይ ኣሜሪካ ዘጉልሕ ስለ ዝኾነ ندونالد ترامب يغني لنا طرينا نحن ولا نخلكم عينتني كاغايلاند وريرك حزايا خشم ايلاند وريرك حزايا قبل كله علاماناتو ناي ديموكراسين نزب ايران كدحن كم زي تبغسه كم تزبل ودا يكونسي صغاتاتنا كسرقو يلوم تبغيسون كم زلو ردو خونتهم ገለገለ ተስፋ አሜሪካ ዝነበሮ ተስፋውን ከም ዝቕህምን ኣብ ጉዳይ ናይ ዓዶም ከም ዘተኩሩን እዮም ዝገብሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ግደ ሓቂ حد ناي بريطانيا ميديا لو I don't know أمريكا سلمتاي سقيلهم يريوا له or at least سي ناي بحكي مزخرو نزلوا مبل رابعي حمشاي أكيد تاسي ساتلايت إيميجز حبريتا وتيوم له دونالد ترامب سلمتاي مس إيران بزح من قدتات قريفو بزح قدتات غيرو كل لاين إسرائيل قحيفو دي اللي قبرالو هذا جبت كريكم because right now بتزقبر زلو كونتات إسرائيل أبتو قدايتي ترسيعة كم زلا زقلت حبريتا كريكم let me show you this there is this discussion already. National security strategists, former Israeli spies, who tell me this is a disaster for us. And why is it a disaster? Prior to this war, Israel had freedom of action, right? They get bombed, Iran launches a missile at them, a terrorist blows something up. They don't ask our permission, they go in and they do what they have to. Now what happens? Donald Trump gets on the phone with every journalist and says, Bibi listens to me. You know, I'm the big boy here. The Israelis don't lift a finger unless I allow them to. This is not what Israel wants. You know, this war for them, I think, has become like a pair of golden handcuffs. Yes, we help them bomb Iran. Yes, we helped them, get rid of at least most of the missile program. The Iranians took a beating. They've taken a beating with the economic penalties imposed by this blockade. But now the Israelis feel like, they oversold and underdelivered. And, Bibi has a problem too at home. Israelis do not feel like they're getting value for dollar for this thing. So he's facing a political revolt in his country. This is a very, very important to come through. Was a long time ago, Zarabaina and Samazalana. ካብ ውሽጢ እስራኤል ዝመፁ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ነተንያሁ ኣብ ውዑይ ማይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውዑይ ማይ ከም ዘእተወ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ውዑይ ማይ ድማ ድሮ ፈለኽለኽ ዝብል ፀገማት ኣብቲ እስራኤል መዓት እዩ ዘለዎ ጠምዚዙ ጠማዚዙ ኣብ ስልጣን ዝቐፅል ዘሎ ሕጂ ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ጀሚሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነተንያሁ ሽግር ናቱ ኣንቢቡ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ምርጫ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዝግበር ዝነበረ ናይ ኢራን ዝግበር ዝነበረ ኩናት እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ተሳዒራ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ እቲ ስታተስ ኮ ዝነበረ ኢራን እስራኤል ክትሃርማ ትኽእል ዶ ኢራን ናብ እስራኤል ገፃ ዝኾነ ስግምቲ ክትወስድ ትኽእል ዶ ነው ጀነራሊ በይኖም ኣይወሰኑ ነይሮም እስራኤል በዓላ ብፅጋባ ንኢራን ኣውዲቓ ብፍላይ ነተንያሁ ንኢራን ኣውዲቑ ፋሕፋሕ ምስ ዘበለ ጅግና ኮይኑ ከም ብሓድሽ ንክምረፀሎም እዮም ዘሉ ነይሮም ወል ኢራን ንእስራኤልን ኣሜሪካን ስዕራቶም ጥራይ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ማዓስከራታ ድቑዑ ገይራቶ ኣላ ከርእየኩም እየ ንኣሜሪካ ድማ ኩሉ ነገራ ገዲፋ ምስ ኢራን ኮፍ ኢላ እሺ ኢላ ሰጊዳ ስምምዕ ንክትገብር እንኮላይ ናይ ነተንያሁን ናይ እስራኤልን ድሌታት ገዲፋ ኣይኮነን ኣብ ኢራን ኣብ ሊባኖስ እስራኤል ንክትገብሮ ትኽእል እውን ጠጠው ከተብሎ ከም ዘለዋ ንኣሜሪካ ኣዚዛ ስምምዕ ትገብር ኣላ እዚ ድማ
ንነተንያሁ ትዝኸፍአ ሞት ንእስራኤል ድማ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብላ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ናይ እስራኤል ፖለቲካ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሰንኪ ነተንያሁ ኢና ኣብዛ ኣቲና ዘለና ሕጂ ቀተሓሓዘልኩም እየ ነተንያሁ መጀመርያ እንታይ ይብሎም ኣሎ ንእስራኤል In addition, there are grave risks every time you start firing weapons in the region, particularly if we end up with any US casualties. Another issue, the third issue that could risk compromising this is Prime Minister Netanyahu's claim that actually the war against Hezbollah is not included in the core deal. What is interesting, Prime Minister Netanyahu piled praise on President Trump for achieving his war objectives of actually curtailing Tehran's nuclear program, for reducing their stockpiles of ballistic missiles and also stopping Iran threatening its neighbours. But also, very quickly after that, Netanyahu said that the deal did not include his war against Hezbollah. What is clear is Prime Minister Netanyahu has got his own agenda in this war and sees this as a once-in-a-generational opportunity to deal with Hamas, but also Hezbollah. In the past, the way they've dealt with that is they've created a buffer zone by moving. ሕጂ ኣብዚኣ ደላ ትሪእዋ ዘለኹም ኢራን ብንጹር ኤክስክሉሲቭሊ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ናይ 60 መዓልቲ ምቁራፅ ተኽሲ MOU ዝግበር ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብ ኢራን ጥራይ ደይኮነ እንኮላይ ኣብ ሊባኖስ ክግበር ከም ዘለዎ ንሊባኖስ ጠቒሳ እያ ትዛረብ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናብኡ ዝሰማማዕ ዘሎ ነተንያሁ እንታይ ይብላ ኣሎ ብፍጹም እቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንኢራን ኣሜሪካ ትሕዘልና ኣላ ንሕና ኣብ ሊባኖስ እንገብሮ ምስ ሕዝብላ እንገብሮ ግን ኣካል ናቱ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ ካብ መጀመርዩ ፍልልይ ንርኢ ኣለና ቀዳማይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድሕሪ 39 መዓልታት ናይቲ ኩናት ኣብ ኢስላማባድ ወይ ኣብ ፓኪስታን ምቁራፅ ተኽሲ ተኣዊጁ ክብሉ ከለዉ ቀዳማይ ዘጋጠመ እንታይ ነይሩ ንፅባሒቱ ነተንያሁ እቲ ዝኸበደ ደብዳብ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ርእሲ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ከም ዘካየደ እዩ ዝንገር እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ንምኹላፍ ጥራይ ደይኮነ እቲ ዝኸፍአ ደብዳብ የካይዱ 100 ዕላማታት ኣብ ሓደ ግዜ ድገል ሃሪሙ ናም እጂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ኣካል ናይቲ ዲል ኣይኮንኩን እስራኤል እትገብሮ ናብ ሊባኖስ ዲል ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ክትሪእዎ ኣለኹም ክንምንታይ ናይ ምስዕፋሕ ሕልሚ ሒዙ ከም ዘሎ ዳርጋ ሴኪሪቲ ዞን ይብሉ ኣለዉ እንደገና ባፈር ዞን ዶገለዶ እናተባሃለ ዳርጋ ንውሽጢ ገጾም ከኣትው እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዳ ከሎ እዩ ዝቁፀር ዘሎ እዚ ከዓ ክቕበልዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ምስፍሕፋሕ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኩሉ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ስምምዕን ናብ ፍረን ክበፅሑ ኢልካ ንክትግምት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኾነካ ምክንያቱ again there are so many issues ኣብዚ እስራኤል ዝበሃል ነተንያሁ ዝበሃል ክሳብ ኣብቲ ዲል ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ወላ እዚ ሕጂ 60 መዓልቲ ድብልዎ ደሎ ተሰማሚዖም ደገሎ ዝበሃል ዘሎ ከይተበገሰ ንክፈርስ ዘሎ ተኽእሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ርኢና ኢና ስለዚ ክንምንታይ ሓደጋ ክኾኖም ከም ዝኽእል ነተንያሁ ኣብ ግምት ከእተኻ ድማ ፍጹም ክኾን ነተንያሁ ድማ ሕማቕ ነዚ ነገር እዚ ንከፍርሶ ናይ ምንባር ሕቶ ይንዑ ምክንያቱ ስዕረት ንነተንያሁ እስር ቤት ይከኣቱ that's the problem ነተንያሁ ዝበሃል ኩናት ተዘየለ ንሱ ናይ ቤት ፍርዲ ኬዝ ኣለዎ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ቤት ፍርዲ ፀገማት ኣለዎ ገበናት ድማ ኣለዎ ስለዚ ኩናት ተተቐፂሉ ናይ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ቤት ፍርዲ ስርዑ ጠጠው ይብል ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ግን ንዓበል ኣብታ ጉዳይካ ተመለስ ክብሎ እዮም ንሽጢ ዕረፍቲ ምስ ረኣበት ናብታ ጉዳይ ምስ በሎ ውግእ ይጅምር ኣብ ሊባኖስ ናብ ገለ ስለዚ ብውግእ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እቲ ውግእ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ክስሕና እዩ ኣይሆፕ ድማ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ቁርብ ትለይ ትብዓት ወሲኹ ነዚ ነተንያሁ ካብዛ ስልጣኑ ከም ዝግለፍ ይገብሮ ኾነ I don't know እሱ ከምኡ ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ የብሉን but so far ከም ንሪኦ ዘለና this is going to be the most important ኢራናውያን ድሮ ዓወት ተዓዊትና ኢና ኢሎም ዲክሌር ከም ዝገበሩ ኣብዚ CNN ኣውፂኦም ነይሮም Victory this hour, the foreign minister going on TV tonight to make this declaration. We are the victor of this battlefield. The Islamic Republic of Iran has emerged as a victor. The Iranian people achieved victory. This is not a slogan. The Islamic Republic of Iran has emerged as a victor. The Iranian people achieved victory. This is not a slogan. This is no exaggeration. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ኣባስ ኣራቺ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ከነጋንና ይደለና ወይ ኣቐዲምና ክንእውጅ ኣይንኽእልና ግን እዚ ኩናት እዚ ኢራን እናተዓዊትና ኣሉ ዓወት ናይ ኢራን ኢና ንርኢ ዘለና ይብሎም ኣሎ ኢራን ህዝቢ ኢራን ስለ ዝመከተ ሰራዊቱ ንሱን ስለ ዝመከተ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ዲል ኢራን እያ ተዓዊታ ትወፅእ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ተጋጊኻ ክንብሎ ይንኽእልን ኢና ሂዝ ኮምፕሊትሊ ራይት ኢራን ተዓዊታ እያ ኢራን ተዓዊታ ድማ ኣብ ጣውላ ይኮነ ተዓዊታ ዓወት ናይ ኢራን ንዝብሎ ዘሎ ንእሽተይ መረጋገፂ ክበኩም እየ
from Baghdad to Kuwait and beyond. Using satellite imagery and ground-level footage, we pieced together a series of strikes across the region. What was hit, the damage caused, and what it reveals about the wider trajectory of the war in this episode of Photo Evidence. Baghdad is the political centre of Iraq, which has become increasingly a battlefield. Within just a few kilometres, 3 critical sites sit side by side. Camp Victory, a major US military complex, Baghdad International Airport, a dual-use civilian and military infrastructure, and the US Embassy, the largest US diplomatic compound in the world. All 3 have now been struck. This is Camp Victory, a major US military installation on the western edge of Baghdad, integrated into the wider Victory base complex beside. እንታይ ተሪኩም ዘላ መሲልኩም ዲስ ዴይሊ ሜል ዝበሃል ፕላትፎርም ወይ ቻነል ያውፅዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርቤዝ ናይ ስዑድያ ሱልጣን ኤርቤዝ ዝበሃል ፕሪንስ ሱልጣን ኤርቤዝ ዝበሃል ዝወረደ ሓደጋ ብሳተላይት ኢሜጅስ ገይሮም ኣርኦምና ነይሮም ሕጂ ድማ ኣብ ባግዳድ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ እዩ ዘሎ ኮርስ ኢራቅ ወሪዶማ ስለ ዝነበሩ ሓደ ፍርቂ ናይቲ ከተማ ገለ ዝኸውን ኤምባሲ ኢሎም ሒዞም ኣለዉ ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ስለምንታይ እቲ ዕላማ ድማ ኢራን ስለ ዘላ ኣብቲ ጎረቤት ስለዚ ንኢራን ንምጥቃዕ ኩሉ ዘድልዮም ኣብ ባግዳድ ኣብቲ ኔክስት ዶር ኮይኖም ነቲ ሃገር ኢንዳይሬክትሊ ዝዝውርዎ እሳቶም እዮም ነዚ ቦታ እዚ ዝተረቐቐ ቤዝ ናቶም ኢራን ሌላ ጌራ ከም ዝሓረመቶ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እታ ኣተሓራርማ ድማ ልክዕ ከምዚ ገፁ ርኢኻ ሓንቲ ዓይኖም ጥራይ ሃሪምካ ምኻድ ማለት እዩ ኣብዚ ዝርእይዎ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢራን ክሳብ ክንደይ ተራቂቓ ከም ዝነበረትን ኣሜሪካ ክንዲምንታይ ተጋሊፃ ከም ዝወፀትን ኣብዚ ኩናት እዮም ዝገልፁ ስለዚ ብድሮናት ገይሮም መጀመርያ ነቲ ቦታ ብቪድዮ ቀዲሖሞ ፀኒሖም ድማ መፅኦም ነቲ ዘድልዮም ዕላማታት ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሃረምዋ ትብሎ ራዳር ከተርእየኩም እያ The first observable impact in the video shows an FPV. So እዚአን እንትን ድሮናት ሪወሎም FPV በሃል መጀመርያ መፅአን ራይ ወጅ ክሃርሙ ከለዉ እውን ኤግዛክትሊ ነቲ ዘድልዮም ዕላማ ዝህረም ዘሎ ሕጂ ራዳር እዩ ራዳር እዩ ዝህረም ዘሎ ብዚ ነዚ ራዳር ልክዕ ኣብታ ዘድልዮ ቦታ ሃሪሞሞ ከምዘይ ዝሰርሕ ይገብርዎ ሳተላይት ኢሜጅስ ገይሮም ድማ ኮንፈርም ገይሮም ሕጂ ከም ዝሃረምዎ በተን ድሮናት ስኢሎም እዮም ኣርኦም መሳቶም ስለዚ ከመይ ገይሮም መፅኦም ነቲ ቦታታት ይሃርምኡ ከም ዘለዉ ነታ ሄሊኮፕተር እውን ኣበይ ክትሃርማ ከም ዘለካ is just incredible Parked within the base perimeter. The aircraft sit in a compound protected only by a low blast wall. The helicopter appears to be a medical evacuation HH-60M, with the video seemingly edited to obscure the Red Cross identification panels, as seen compared with a picture from the US Department of Defense. As the drone closes in, one helicopter is deliberately selected, and then the video feed cuts out just before detonation, on or near the main rotor, strongly suggesting that this helicopter was struck. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢራን ዝበሃል ሃገር ኣናይስካ ምርኣይ ማለት ብጥፍኣትካ ምልጋፅ ማለት ምዃኑ እያ ተርኢ እዚ ከንታይ ዘርእየካ እተን ድሮናት እንታይ ከም ዝመስላ the same ድሮናት ድማየን እቲ ሕዝብላ ንእስራኤል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ በዚአን ገይሩ እዩ ዘጨንቆ ዘሎ ስለዚ ኣብ ካልእ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ዓበይቲ ድሮናቶም ሻሂድ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዘን FPV ዝበሃላ እውን እንተኾነ ክሳዕ ክንደይ ተራቂቆም ከም ዝነበሩ እዮም ዘርእይኹም ኣብዚ ስለዚ ኣብዚ ናይ ኢራቅ ዝነበረ ቤዝ ንኣሜሪካ ጽቡቅ ገይሮም ከም ዘላ ሂዋ ዶኩመንትድ ዝኾነ ቪድዮ recognize their capacity for precise strikes on fixed targets. Similar tactics were observed during Ukraine's Operation Spiderweb in June 2020. So ሓደ ካብዚኣ ከርእየኩም ዝደሊ ዓውደ ኩናት እዚ እቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ባግዳድ ዝነበረ ማለቶም እዩ ሓደ ነገር እዩ ዝበርሃልካ ነዚ ኩሉ ክትከታተል ከለኻ እዚ ድሮን ቴክኖሎጂ ነዚ ሞደርን ዋርፌር ዝበሃል እዚ ምዕባለ ናይ እዚ ድሮናት ዝበሃል ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮን ዝመፅእ ዓውደ ኩናትን ብዘይከኣል ዓለም ወሳኒ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ንሱ ይክኸውን ወሳኒ ሓደ ዓውደ ኩናት ክትዕወተሉ ዲኻ ትዕወተሉን ድሮናት እዮም ክውስንዎ ድሮ ይውስንዎ ኣለዉ ዩክራይን ራሻ እቲ እንኮ ጠጠው ኣቢላታ ዘላ ብድሮናት ጥራይ ካልእ ነገር ኣይኮነን ተኻልእ ኩሉ ራሻ ፀብለልትነት ኣለዎም ኣብ ድሮናት ግን እቲ ዩክራይን ዋላ እኳ ክንዲ ራሻን ገለ እንተደይበልና ዝተራቐቐ ድሮናት ካብ ብዙሓት ሃገራት ይረክብ ስለ ዘሎ ቴክኖሎጂ ድማ ስለ ዘለዎም ቺፕስ ኣለዎም ስፔር ፓርትስ ኣለዎም ብቐሊሉ ክሰርሕዎ እውን ስለ ዝኽእሉ እገዳ እውን ስለ ዘይብሎም ብግምጣሉ ራሻ ብዙሕ እገዳታት ስለ ዘለዋ ኣብቲ ድሮን ቴክኖሎጂ ካልእ ቪድዮ ከምፃልኩ ኢራን ራሻ ንባዕላ ሓድሽ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ገሊፃ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ዝፈጥሮ ዘሎ ዓቕሚ ንኣሜሪካ እንኮላ ሓደጋ ኮይኑዋ ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢራናውያን
الجدماتهم مشارفتهم حزب الله أبتكانا مسيخاون حوتي أبزي تكنولوجيات أزيم قدميت كيدون كم زلون قداينا دونالد ترامب إيش زبلو زلو دما نايوش متحرموس رادي كونس أبقى بعري أبابيل من دبون بغليلو كعتوا خمس خلو سلزر دوم زلو نيران حقوس كانت من قد مفتاح تدي كوينو نجار انت قتيلو زجاجة ده شجر كماصهم كم زغلير دوم سلزلي سلزي واتوي انتينا نرزلنا ندريلنا دونالد ترامب فتيو ويوردي كون إيراناويان تعويتنا قبل قلو كاب زيرو تبقى سما يكون أمريكا أبكتوس زي تخل عين الدرجة سلزته هو أمريكا داغماين أبزغت مستوينا كجات ما صغر وزراء دارات زي أزي كبر دارات تحريم زلو بزح أسوارات ناتهم تحريمه عندنا أمريكا نزكونا تغزيلو كابز جرد دخجات مم كم زغلي أمزري زلو سلزي الزاب كالك زيري هم نيركم زد ما بفلا نترا دار السيستم ناتهم أب كله نوع تارجتنا قبرو يوم زهرم زلو. Antonov AN-32B transport aircraft. The AN-32B is a twin turboprop military transport aircraft, primarily used for troop transport, cargo delivery. So I mean, this is unbelievable. كمية كا خمسة غير كان هذا هجر ساكن ده زحيل زلو تري ولا مزات ورا دزي أنا ونو أبي لما my goodness أتا زميران زبلوم سي كميز بلوم حياتي منتا أتا قل ما سندبلو لهم تم لبامات تم ما سقط بلو تخلو ما سبلو لهم تاينا مغنب لكم مالت فتزين متحزية بلومن. That's the sort of propaganda you might expect from the Iranians, but it actually happens to be something a shipping executive I spoke with tonight backs up. Ship stuck in the Strait for now a long time. He told me, quote, unfortunately, the White House, the U.S. are losers. This is both Iran and the United States say that they're close to a deal, an agreement to discuss a deal, except for they are clearly not talking about the same deal. And I'm just going to go through a couple things really quickly to make the point. First, the Strait of Hormuz, right? It's closed. A U.S. official said that, you know, in this initial agreement, the Strait would open. And that sounds good, right? Finally, thank God. Well, Araghchi says it will not reopen unless it is under Iranian management and unless there are fees to transit the Strait, otherwise known as toll, or whatever you'd like to call it. But they are both things that Trump has said in the past are ولا تديل تبت في اللو قريب له زبلو وزلو وسي حدا عين الديل ديم تزاربو زلو ولا حدا يكبب وغني تزارب زلوون اي برحلو من علو مهنياتو اما بزحت غزي اتي بامريكا تزرب زلون بايران زرب زلون نبينو زربايو مهنياتو يو امريكان تابلو the strait would reopen it وش متحرموس كخفت يوم زبلو زلو ايراناويان دما هو كخفت يكن اب تحت محضراناي ايران كم دما كفليت كلويو يبللو so basically أمريكا حبريتها قديلهم ديمنا عالم زنقرو زلو ويس نيبا حكي كم تسومز دالي ويو ممساعتك زي أمريكا reopen no tolls no fees كلا ملك كبلي يوم زفتنا أبتزارة باقن أبتي سمع ريو زلنا قن إيرانويان more specific يوم وش ما تحرم مسكن كفتينا أبتحت قصصرنا من البعد جنزبون كله يغلي بلو this big difference تنكلت يوم مقر مالتي سامعي يقولوا ده maybe I'm not sure كابكات سيلكا زي تي كال إيران نيكولار ماتيريال بزعباتي نيكولاراوي حدا كابتي ستيكين بوينتس بروزلو حدا كابتي كندا زرابار استخوين زلو أمريكاويان برقت دونالد ترامب أبزينا نيكولار سال نزك نبلينا نزوج كفيتنا بحلايو سلازي أبو أنتي كون ناتو مرقتنا أمريكا نيكولار ماتيريال will be destroyed and removed سلازي أتي نيكولاراوي أما عبيلاتو زلا highly enriched materials بلوزلو نسو مجمريا كدم ساسيو أبقى متعذب تدعري دما كل يبلالو إيران ما تايبلو no nuclear talks until 60-day negotiation period لذي بزعبا نيكولاراوي زررب زبهال يلن كساب سوسا معالتي negotiation period ساتن سوسا معالتي زودعا مالتيو سلذي نتا نيكولار ناي مودع تانت بيهم كقبر واز دلي زلو سلمتاي نتا نيكولار مسأليو كم بحدش وجولهم كم زخولو سلا دفلتو لذي ساتم دما نتنيكولر أمريكا نتنيكولر بغد ميت كتقبرت دلا إيران دما نتنيكولر بدعري انت تخيلوا وانت كزاربوا وانت تدي تخيلون نعو كم حدا عبينا تبقى رمي مزري وصلوا لذي again big difference عبي فللينا نرزلنا كل يوم نناتو مرداتها كم زلوا من عبي فللي بتمرقت إتات كم زلوا من نرزلنا لذي كمون بزعباتي جنزب فروزن فاندس تنا إيران جنزب تتحيزو زلو نسو كما يكون مآسك كسدد ياي سدد النزبلون كلت يمنا نبينهم على بوغن أمريكا ما نريليزت كونديشنالي اتجنزب إن سدو أمريكا نتقدم نحن نبلوم زلنا إيران عبنت نيكولار ناتكم دم سسوه الزجبر ونبلوم زلنا نعو وش ما تحرموس كفتوه جنزتي نيكولار ناتكم دم سسكمار يونا دحرينا جنزب كنا بكون يزبلوم زلو
I mean, Donald Trump's stupidity, of course. ኢራናውያን ድማ 24 billion will be released half immediately on signing. ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ፍርቂ ናቱ እንተዋሓደ ኣብታ መጀመርያ ዝኾነ መስርሕ ከተጀመረ ምሳኹም ክንረዳዳ ኢልና ኣብቲ ሰማማዕናሉ መዓልቲ 12 ቢልዮን ኣቢሉ ክፍነወልና ኣለዎ ድሕሪኡ ዝተረፈ ኣኻ ፍርቂ ዲ ወላ ገለ ክግበር ይኽእል ስለዚ ኣቐዲምኩም ገንዘብና ስደዱልና ድሕሪኡ ትዝርብ ክግበር ይብሉ ኣለዉ እዚ እውን ኣብ ፍልይ ዘሎ ወይ ግን ክረዳድኡን ይኽእሉ ክኾኑ እዮም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ desperately exit ወይ እውን መዋፅኦ ይደሊ ኣሎ ይብሉ ስለ ዘለው ከምኡ ከም ዝኾነ እውን ዘርኢ ኩነታት ኣሎ so these are the ትፍልልይ ኣብ መንጎ ሓሳባት ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ነይራ ክነብርሃልኩም ንደሊ Iranian and U.S. officials say a deal to end the West Asia war is now closer than ever. Even mediator Pakistan has expressed optimism that a deal is within reach. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi shared the details of the deal. Speaking to Iranian state media, Araghchi said that the deal will be done in 2 stages. The interim deal would include reopening of the Strait of Hormuz and ending the war on the Lebanese front, while the nuclear issue and lifting of sanctions on Iran will be discussed in the second stage when a final agreement is reached. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ሓንቲ ትዊተር ፅሒፍ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ብቁጥዕ ኣብቲ መጀመርያ ደረናኩም ብቁጥዕ ምስ ተዛረበ ናይ ኢራን መራሒ እንታይ ኢሉ ሰይድ አባስ አራግቺ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ነቲ ናይ ኢስላማባድ MOU ወይ ከዓ Memorandum of Understanding has never been closer ቀሪብና ኣለና ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ pending its finalization and the media ኣብቲ ናቱ ምውዳእ ኣብ ንዳለወሉ ዘለና ሚድያ ካብ ዝኾነ ይኹን ዘየድሊ ዘይጭቡጥ ሓበሬታ ምዝርጋሕ እንተተጠንቀቐ ዝበለፀ እዩ in line with this our responsible and transparent approach all details will be in line with our responsible ንሕና ብወገና በቲ ሓላፍነታውን ግልፅነትን ዝተመልኦ ኣካይዳናትና እቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብ ዝግበኦ ግዜ ክንሕብር ክንፍትን ኢና ኢሉ ኣሎ ነዚያ ትዊት ናይ አባስ አራግቺ መን ሸር ገይርዎ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብቲ ላዕሊ ራእይዎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ተዓዛቢ እንታይ ኢሉ ነይሩ ጋዜጠኛ ከምዚ ዓይነት ኣብ ታሪክ ሪኢና እኳ ኢና ዘይንፈልጥ ኢሉ ኣብ ውግእ ተፃሚትካ ዘለኻ ፀላኢኻ ንዝፀሓፎ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ሸር ክገብሮ ፍሽኩልና ዲና ክንብሎ ፍኽሰት ዲና ክንብሎ ፅላለ ዲና ክንብሎ ዕንጅልና ዲና ክንብሎ መግለፂ የብሎ እቲ ዘገርም ክፋል ግን ኢሉ እሱ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ምግባር ይኮነ ዘገርም እቲ ዘገርም ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ከም ኖርማል ይሪኦ ምህላው ኢሉ ኣብ 2014 ወይ 13 ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝነበረ ሽዑ ባራክ ኦባማ ናይ ኢራን መራሒ ዝፀሓፎ ኣብ ትዊተር ናቱ እንተዝገብር ነይሩ ኩርሱ ከም ዝገድፍ ምገበርዎ ብዘረባ ኢሉ ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ኖርማል ኮይኑ ኩሉ ንፅያፍ ነገር ወላ ኣን ዲፕሎማቲክ ነገር ዘበለ ኩሉ ኖርማል ኮይኑ ተወሲዱ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ እቲ ስታንዳርድ መሬት ስለ ዝዘበጠ ወላ ምስ ናይ ኢራን ኣብ ሶሻል ሚድያ praise be to Allah ኢሉ ይዛረብ እዩ አልሐምዱሊላህ እዚ ዓይነቱ ማለት እዩ መን ይነጊርዎ ዶናልድ ትራምፕ ይጥቀመላ ንምንታይ ይጥቀመላ እውን ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጭንቀት ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ዝውን ይብሉ ኣሎ ምክንያቱ ኢፍናት እንታይ ክገብር ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ወሪዱ እዚ ነትን ከርኢ ምኽኣለ እውን ዝብሉ ኣለዉ but again ኩሉ ብሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክትኣምኖ ዘሸግር ስለ ዝኾነ it's going to be very interesting to watch እሕና ግን ነቲ ዘድሊ ክንቅርበልኩም on the framework of a possible peace reopening the Strait of Hormuz, lifting the U.S. blockade of Iranian ports, and the U.S. obtaining Iran's enriched nuclear material. In return, if Iran complies, it would be relieved of a lot of economic pressures. If signed, following breaking news on the framework of a possible peace agreement with Iran. Here's what a senior administration official just said. It includes reopening the Strait of Hormuz, So, ናብ ስምምዕ ገጾም ይቐርቡ ከም ዘለውን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት እዩ እቲ ብሎኬድ ናይ ኣሜሪካ ክለዓል እዩ ዲስማንትል ኒው ፕሮግራም ነቲ ናይ ኒውክሊር ፕሮግራም ናቶም ክዓልይዎ እዮም lift economic pressure ይብሉ ኣለዉ the U.S. blockade of Iranian ports and the U.S. obtaining Iran's enriched nuclear material. In return, if Iran complies, it would be relieved of a lot of economic pressures. If signed, this would trigger a 60-day period for technical negotiations to take place. Let's get a reaction from the region with CNN's Jeremy Diamond, who's in Tel Aviv for us. So, Jeremy, as we've heard now from both sides, this is the closest we've come to a deal actually being finalized. Yeah, that's
እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብክልቲኡ ሸነኽ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ዲል ተቀራሪቦም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ and yeah I mean ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋላ እኳ ብሓሳብ ተቀራሪቦም ኣለዉ እንተበልና ብዙሕ ነገር ግን ከፍርሶ ዝኽእል ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና እታ ቀንዲ መፍረሲ ድማ ኩልና ከም ንሰማዓላ ነተንያሁን እስራኤልን ዝበሃል ኣብቲ ጉዳይ እቲ ከምቲ ዝድለ ኣይተሓተተን ኣሎ ስለዚ ይዕወት ደኸውን I'm not sure 39 ጊዜ ቅድሚ ሕጂ ተባሂሉ እዩ ኣይሰለጠን ስለዚ I don't know Exactly right, Boris. I mean, we've heard President Trump in the past say that a deal is within reach within a matter of days, but this time does feel different because it's not just President Trump who is saying it. You have all of the different players that are participating in these negotiations indicating that they are basically at the 5-yard line here when it comes to this deal. We've heard from the Iranian foreign minister himself who tweeted that the two sides have, quote, never been closer to a deal. The Pakistani prime minister, who's playing a key role in mediating these negotiations, says that the two sides have reached a final agreed upon text and that they're now working to finalize the next steps. We've also heard from sources indicating that a deal could be signed as soon as Sunday with a potential signing ceremony in Geneva, Switzerland. But in terms of كم نريد لنا تي دونالد ترامب محجي بزع جزية صبغ يخدو خم زلون أب صبغ درجات بس كم زلون يزارم نيريو in fact 39 جزية كميل اللي بلو سلزي أمين نايو كجعات مخلي كنبل نخل دون زبل زلو من هالبعض أبز حجي كان عملنا نخلي نهاي بلو مخنياتو بزحات نتي حبريتات تمساس على حبريتها يبونا لو ناي باكستان برايم مينستر صباح شريف أبتقول دايتي شمقالو قينو زلو نصون دارجا زعبي كفالة سمامعهم أب نيمودة كم زلو ينقرالو أبوغن أمريكا كمون إيران مينستر بياتو سايا باسراچوم كميلو لو سلزي من البعض سنبت أبيلو أنا مفررام أب جنيفا يقبرو خونيو يبللو يقبرو سلام يزدل سب سلام دما قد أسيب في الله نير تراد مافتي نكو طبعا كالين أتبكرنا عن كيدا بنبللو زلنا نحن لادن كلمة لن مرققا ونا قد أسيب خون سلزي أنا نفسنا ترايلنا ديكونا بعبي تزبيران وين سلام كركب سلو زلو قليل يكون تبدو زور زلو كم هزب قطريق الله بمولو كباب دما كبابينا سلو زغني زي تدالي وكيناتنا أنا ونربحا سلو زي بلو قد أتوم بزح كخون سلزغل سلزي سلام كما يبلو لوغن again كنديك زي كميلوم تصفان هافان جيروميوم what's actually in this deal, that's where things start to break apart a little bit more because different sides are spinning this yet unreleased deal so far in very different ways. If you listen to Iran's state media, then you hear one story. If you listen to U.S. officials, you hear a very different story altogether. A senior administration official just briefed reporters on this emerging framework agreement between the United States and Iran. This official said that it would include the reopening of the Strait of Hormuz and the lifting of the U.S.'s blockade on Iranian ports, that it will lead to the dismantling of Iran's nuclear program. بحفشة ولو كا تأمامن ويصبون جرزلون تمثله كم نريز لناجن كريتيوم هجرات نناتهم حبريتا يهبو سلزلو برجز أبسم كبس حيو خليهم وين استودع نجر علو الكاكت زارب ولو تخل نجر يلا نيزول زلو سلزي again these are بزح نجرات علو نتنجر كأنكس زغلو كفرس زغلو كبلاش وزغلو ببوغن مناتهم عود كم زلون جيرون كايزارا بسلو زلو نتسمعي أبي بس يحمل له وين نايمن يتحكي بيناي وغني زلو تزربا نقد قبلون كبد بلا كنتات زلو يبلالو حركة بتومنا دونالد ترامب مستيرات دوس زبلواتي براك رافيد زبلوون ايتي اكسيوس زبلوون كنسمع from they've reached a great settlement to now saying Iran needs to get its act together because of what the state media there is reporting, which is different from what the U.S. has said. Yes, I think what the U.S. has been told by the Qatari mediators and the Pakistani mediators and the Iranian negotiators themselves yesterday was that they're basically ready to sign. That was the message that the White House got. And preparation started for a possible signing ceremony during the weekend. For example, 4 U.S. Air Force C-17 planes left Washington yesterday to Europe as an advance for a possible trip by Vice President Vance to Geneva to sign this agreement with the Speaker of the Iranian Parliament, Mohammad Bakr Kalibaf. But I think what happened in the recent hours is what happened several times during those negotiations, that every time when the parties were close to a deal, each side wanted to market the deal to its own domestic. انتاي زبل زلو حركاتهم تي نتكونتها بغربا زفلطو زبحال وي كانتو وحده مستيرات ناي وايت هاوس زوت زلو يوز سبزي
ኢራን ኣሜሪካን ንዲል ቀሪበን ከም ዘሎ ሓቂ ነይሩ ተበፂሑ ንዋይት ሃውስ ድማ ኢራን ክትፍርም ተዳልያ ቀሪባ ከም ዘላ ዝብል ሓበሬታ በፂሕዎም እዩ እንተኾነ ከም ወትሩ ዝግበር ኣሜሪካ ድማ ነቲ ዝግበር ምፍርራም ንምድላው C17 ዝበሃል 4 ነፈርቲ ናብ ጀኔቫ ገጾም ክሰዲዶም ከም ዘለዉ ነቲ ናይ ምፍራም ሴረሞኒ ከዳልው ነቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኸይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከለዉ ግን ከምቲ ቀፃሊ ዝረአ ፀገም ግን ነቲ ስምምዕ ኣቐዲምካ ብሚድያ ብምዝራብ ሓደክ ነቶም ናቱ ተኸተልቲ ይዕወት ከም ዘሎ ከፍልጥ ክብል ነቲ ንሱ ዝረኽቦ ዘሎ ጥራይ ይዛረብ ነቲ ንሱ ሕድገት ዝገብረሉ ዘሎ ኣይዛረብን እዩ ስለዚ ኣብ ሚድያ ክወፅእ ከሎ ድማ ሓደ ተሳዕረ ሓደ እውን ተሳዕረ ስለ ዝመስል ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሰንሲቲቭ ስለ ዝኾነ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምብልሻው ዓብ ግደ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት መድረክ ስለ ዘጋጠመይቲ ባእሲ ዘጋጥም ዘሎ እምበር ኣብ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ደሓን ዝኾነ ናይ ምርድዳእ መንፈስ በፂሖም ኣለው ኩሉ ግዜ ግን ከነዘክረኩም ዘለና ንምርድዳእ ኣይኮኑን ብሕጂ ትዝርርብ ክጅምር ንክዘራረቡ እዮም ዝረዳድኡ ዘሎ ኣብ ምንታይ ነጥብታት ከም ዘራረቡ ጥራዮም ዘራረቡ ዘሎ ሕጂ እዚያ ነጥቢ እዚኣ እዚ ናትና መርገፅ ኣብ ዜና ብዜና ክንዘራረብ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ትዝርርብ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ብሕጂ ክኸውን which is going to be another difficulty ምክንያቱ ኢራን ናቶም ዕላማ ኣለዎም እዚኣቶም ድማ ናቶም ዕላማ ኣለዎም ስለዚ ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ትዝርርብ ክግበር ማለት እዩ እቲ ዝርርብ ክግበር ከሎ ግን ዓለምና ካብኡ ናብኡ ቁሩብ ትለይ ርቃት ክትረክብ ትኽእል እያ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ይበሃል ስለ ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ንሓድሕዶም ክዘራረብ እዮም ንዓለም ግን ቁሩብ እቲ ነዳዲ ፀገማት ናታ ክፍታሓላ ክእል እዩ ስለዚ ብርግፅ እቲ ዝበለፀ ፍታሒ ክበሃል ኣይክእልኒ ግን ፅቡቅ ፍታሒ ድማ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ብዙሓት ሃገራት ከቢድ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ፀገም ብሰንኪ እዚ ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ብሰንኪ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዕንደራ ኣጋጢሞን ኣሎ ኢራን ጉዳ ኣብ ዓዳ ንባዕላ ሓደጋ ወሪድዋ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ዓንዲሮም ዝኣተውዎ ኩናት ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሓንቲ ብዝያ ዝዛረበላ ብዛዕባ እቲ ናይ ነተንያሁ ዝዛረባ ኣላቱ their narrative about what has been agreed. Not really talking. Everything that was happening overnight, it looked like there was going to be a deal that included a 60-day ceasefire, including other stops, including a ceasefire involving Israeli strikes on Hezbollah targets in Lebanon as well. But now it looks like this whole thing potentially could collapse. Do you think potentially, God forbid, that the region now, the U.S., Israel, and Iran are on the verge of an all-out war? I'm not sure because I think even though President Trump ordered new strikes in recent days, all of them were still below the threshold of an all-out war. I'm not saying it can't happen. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu definitely wants this war to resume because he doesn't believe the Iranians and he thinks that the regime needs to be weakened even more. But I think that at least كم نريد ዘለና እንታይ ኢሎም ይሓትዎ ኣለው በዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነገራት ርኢና በቲ ናይ ኢራን ነገራት ርኢና ከም ብሓድሽ ናብ ኩናት ዝምለስሉ መንገዲ ከይህሉ ድኸውን ዝብልዎም ኣነ ክሪኦ ከለኹ እኳ እቲ ኣሜሪካ ወላ 2-3 መዓልቲ መጥቃዕቲ ኣካይዳ እንተላ እቲ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ንዓብ ኩናት ዝንፀባርቕ ኣይኮነን ታርጌትድ ዕላማታት እምበር ሰፊሕ ኩናት ትገብር ድሌት ዘለዋ ይትመስል እያ ዘላ እንተኾነ ነተንያሁ ኩናት ክቕፅል ድሌት ከም ዘለዎ ምክንያቱ መንግስቲ ኢራን ከምቲ ዝተዳኸመ ኮይኑ ይስምዖ ስለዘየለ ኩናት ክቕፅል ባህጊ ኣለዎ ዝያዳ ድማ ኣብ ሊባኖስ እውን ዝያዳ ናብ ኩናት ምቕፃል ባህጊ ስለ ዘለዎ ደይብሎ ንሱ እስራኤላዊ ስለ ዝኾነ ንባዕሉ እምበር ነተንያሁ ዕድመ ስልጣኑ ብኩናት ጥራይ ክናዋሕ ከም ዝኽእል እውን ስለ ዝኣምን ስለዚ ነቲ ኩነታት ከበላሹ ዝኽእል ኣካል እንተሎ ከበላሹ ዝኽእልን ዝደልን ኣካል እንተሎ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ብዓብዪ ዋላት እስራኤል ሕጉሳት ኣይኮኑ ዘሎ ማራ ተጠሊምና ዶናልድ ትራምፕ ንዓና ጉሒፉ ምስ ካልኦት እዩ ዝመክር ዘሎ ንሕና ድማ ቢገስት ሉዘርስ ኣብዚ ዝኸውን ዘለና ንሕና ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናቶም ኣብቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እውን ንዓዓ እዮም ዝደፍኡ ዘለዉ ስለዚ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኣብዚ እውን ይጠቕሶ እዩ ከም ዝተጠለመ I still hear the same thing from the different mediators. So it might all collapse. We might seeing that at the moment how this thing is collapsing, but it might be, you know, one of those hiccups that you have before. Be a major escalation in this war right there. And a source is telling CNN, by the way, Barak, that the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu wasn't aware of an agreement with Iran, and that remarkably he learned of it only from social media. What does that say to you about the Trump-Netanyahu alliance, at least right now? So first about ካልእ እንታይ ይብሉ ብዚ
ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዲል ቀሪቡሎ ኢሉ ኣናውንስ ክገብሮ ከሎሲ ወይ እውን ክነግር ከሎሲ ቅድሚ 1 ሰዓታት 5 ሰዓታት ኣቢሉ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ኩናት ከካይድ ምዃኑ ኣዊጁ ነይሩ ናብ ኢራን እንጂ ነቲ ከቢድ ኩናት ክገብር ኢሉ ኣዊጅዎ ዝነበረ ሎሚ ለይቲ ከቢድ ኩናት ከቢድ መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ኢሉ ኣዊጁ ስለ ዝነበረ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተርን ሴኪሪቲ ካውንስል ናቱን ተኣኪቦምሲ ኣሜሪካስ እንታይ ኮን ክትሃርም ትኽእል ንሕና ከንታይ ክንሃርም ኣለና ኢሎም ክዘራረቡ ኣብ ኣኼባ እናኣተዉ ከለዉ ብሬኪንግ ኒውስ ኮይኑ መፂዎም እሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ተኽሲ ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ሰላም ገፁ ስምምዕ ክግበር ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝብል ዘረባ መፂዎም እስራኤል ድማ ነቲ ኣኼባ ገዲፎም እንታይ ከም ዝገብሩ እንታይ ከም ዝብሉ እንታይ ከም ዝገብሩን ከም ዝጠፍኦም ብርግፅ ከም ዘማረሩን ውይ ከም ዘበሉን ኣይገልፅን ግን ፍሉጥ እዩ ንሳቶም ንኩናት እንዳለዉ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩናት ገዲፈየ ናብ ሰላም ይኣቱ ኣለኹ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ تسمع جيت رياكشن كم يكم زنبره Carg Island, I have to say, I find it, at least at the moment, things change all the time and very quickly. I do not see an imminent operational plan to do anything that this is where Trump really wanted to go. And it is true that Netanyahu learned about Trump's post yesterday announcing that there's a deal from social media when he was sitting with his security chief and one of his advisors came into the room and told them that while they were discussing about what are the potential U.S. strikes that were going to happen several hours later, all of a sudden one of his advisors came in and said, well, there are no strikes, there's actually a deal according to what President Trump just posted. And the U.S. did not notify Netanyahu in advance of this post. And I think that in the phone call, from what I heard from U.S. officials about a phone call Netanyahu and Trump had several hours later, Netanyahu was very, he sort of told the president that, he understands that there is a deal and there's nothing he could do. I'm sure that if Prime Minister Netanyahu read President Trump's post from a few minutes ago, his mood improved significantly. It certainly did. All right, Barak Ravid. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ነተንያሁን ዶናልድ ትራምፕን ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ከም ዘየለዎን ትምርዳእ ደረጃ ናቶም ሕማቕ እናኸደ ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣብ መወዳእታ ድማ ናይዞም ክልተ ሓይልታት ዘይምርድዳእ እቲ እንኩዕ እንቅፋት ክኸውን ዝኽእል ነቲ ክግበር ዝኽእል ዲል ንሱ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ነተንያሁ ኢዝ አንሃፒ ሕጉስ ኣይኮነን ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ገለገለ እቶም ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ክሕጉስ ኢሎም እዮም ክገብሮ ዝኽእል ካየብሉን ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝበለቶ እዩ ክቕበል ዘለዎ ገለ እዮም ዝብሉ በት ኣዶም ባይት ነተንያሁ ብግምጣሉ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእልን መዓት ማሕበራት ናቱ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ብቀጥታ ኣይምልሰሉን ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝርድኦ ቋንቋ ግን ቤን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ቤን ጌርካ ክትጥውቕ ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ንክቕይር ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ let's see ቺ ነገር ወላ ከምዚ ዘይረዳድኡ ዘለዉ ዝገብርዎ ከም ድራማ እየ ዝብሉ ኣነ ብዙሕ ግዜ ድራማ ኮይኑ ካ ስለ ዝረኸብናዮ ማለት እዩ ሰንበት ወይ ይኹን ዝመፅእ ዘሎ መዓልትታት ርሑቕ ኣይኮነን ሓቂ ድያ ሓሶት ብትክክል ክግበር ድያ ኣይግበርን ንግዜ ክንገትፎ ኢና ምክንያቱ ሌላ ዓቕምና እውን ስለ ዝኾነ እቲ ነገራት ተቐዲምና ከነንብቦ ብዝኾነ ከምዛ ትሪእዋ እታ ነገር ሽንክርክርክርክር ዝበለት እያ ዲል ቀሪቡ ይብሉ ኣለዉ ግን ክንደይ ግዜ ካደ ተባህለ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኾኑ ዲና ምናልባት ነዛ ቪድዮ እናገበሩ ከለኹ እውን ካልእ ሓሳብ መፅኡ ኣለኹ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ትዊት ገይሩ ይህሉ ኸውን እዩ ኣደኖ እቲ ዓለምና ንነብረሉ ዘለና ኣብ ሰዓታትን ደቃይቕን ዝቕየር እዩ ዘሎ ኣብ ሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ እዚ ይኹን ዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኮኑ ላይክ ኣይትረሱ ታንክ ዩ